Bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Slip. Hadin baka Deputy Commissioner ka East Kasihil District kala ailat berpelat no 4% ye kikali baniat. Nakaliang unongsan hima ulayo banyak keren bat kikato katne kinong kamai kali. Kila penpau kajing sungu bat ai kublai ya kadisi ka East Kasihil District bat ya ka sarkar bakila pelat lut 4% ye ki baniat. Bat menta kilayo biang kalat ban kamai baro sitayo. Nadu ka khat pratarik unawing arjar athuai hapo East Kasihil District. Namar baro sikata kila suyat bait langba ka ot bat event. Kiyo man kamay tang laisin hakas tayo warla kata ki donru kato kane ki bakwa banyaj bet tang da koot bat event namar ka kamay kalong hi kumju kenang malat na kajing thang kali namar da palalut baro kawan ra e kajing thang kali ber kabujing e yu traffic na penyat kali namar labun setang ki kali bayat Berkat oi kaliang ta sngau kemen hi bang ni long hidap la ka jing kemen hi ma yai kublai ka disi bakala palalut baro ma ka blok ro kala blok hi Ngapanya? ka jing blok ro kala jor pat nama belai pelanjut so ka wairu kalong hatu spor bang yo ka mai tang license tiau ka khamduna hapsong sngi no license ka mai license long hapong nom no da dan jingmi than sur ka da dan da yo bhar ka jingmi namar belai so ka blok so ka wairu ka bai balik ru ka he mentah we banya pa mentah ta DC ba pelat lut kumni tangi ngi sok man ngi ai ngu skat dai bai la perkhat lang ngi mau driver ban le kom hiti ki por ba adap ta kamai laisngi song yeng laisngi kan no ka jing kata da teng teng sisngi ba ngi kamai pat lap mi bai meleng Jadi perkat kuno sepang ke baik kali terbriu kita kuno namar balap beli lu ini mah. Ka baik kali ta ngi sim tai ma lai phau marwai. Ta ngi thap briu ngi thap mentai long na jog. Ta kita na stai. Na jong ngi ta ngi thap songut ngi sim lai phau marwai. Ta kidon gini kiba kali ki running man sibatai ki running. Gitu ngimtep tentang kidon kipat ba kiong bagi taksi kita menurungut kisim kador lai phau marwai tamangi nakani kastan jungi nani namo nakastan mulai jungi ini bayang kastan jam ni tap tang songut kisim lai phau marwai tengim ju tap ra hinrungut kisim lai phau marwai ni sung thu na ni mo ni penbat pratriba wai bale tamru ni ongi pesenja bade komplain di penbat nombor plate tenani jungi ta kita bai songut kisim lai phau marwai kata ke bas ngi penbat te ya ngi bamantapan bakal aja lon kala mi lon ka kalim don ot ben event show kala palat lon ka sarkar te ngi la menjur mentah ni bangin tap na tang laingot ngi cemai kador lai phau marwai namar kai kata bon pelongi bangin lek entah baka jam palat kalai kalong ka kham selam la pasenjar ni bandam takadaw te sakawai ru kilai perkat hi kata kin pelong kin dan meeting swa namar belai kapai kali o kapai pnyang ru kapada hiar than sibun kadang hiar tang kendian kapat mentoi ri te kadang long no kapat dun jingmi bahari ngi kita ibar nei kibe kita ibar te ban perkat per koi kaliang pat ke blok te kelajur hapat pelap lalup ni ke blok ta ni mentaru ha la pelajur ni tama bun ba suyang beh ni namar ke blok mana nadu na hapang nadu pom nadu na mulai pom na nadu na ni geri kana na ke blok pasenja lada menmi izang tang yang ulan jini dong blok dai ku wai dala pelat lut ru kasim jenjar no haita blok pelat senap pelat lut la blok mentar ba pelat ka private don on ben event ba pelat ikum tu hi kibami baik private dadon ru kibadan bun bai don pas mi baik tan ki private saru kan no so nagi taksi ru kan no kala hapong nak ta kala jur ka blong sementara pula pelaj lai kadang arsa ka jing blong ha kebai de bat kebai kali kila ong bakin saya syong bat ya perkat namaria menta kador petrol kahiar tang kendiat bat kata kan syong ka petrol lada kahiar ka petrol kebai kali ru kan hiar
kadang lai bayar ot iben kalau kamai kalau kumju ke kamtam lo ba ni parking lo ba parking ni kesuk badaya ot iben ni lai itu bayar apas perda jadi mentah kaya bebar khoj kasem dingnya trafik kasem dingnya bagi kali kamai kowe passenger ro induk bi kasem dingnya nama teng induk bi kinap ano kamtam driver mah kinap ano kinyo passenger sekira bun kali tang ada ya ni baru khoj te kakta kan yo kakta ke kepala jun driver ni nama boleh ba layak berko ni ayak kamai kan no kan sekam tam da arem petrol ai odi bende kam keluar je kawai ro jinsa teng ki kamai sahaja sanaja don babah kamai sahaja sanaja teng ni ubi mentan kamai kan opek yang ni yang lain aduk mustap don bomyo strip ru teraya odi ben mak kapher kawai ni ubi di ba ka jinam petrol ka petrol ka Q2 sebab pelat sekabai kali do kalau jur teman tanang ni oper selong kisim san pho ka nang ni support nomor song kisim san pho nang ni te kapor miswa kisim lai pho te kala long different ada lai sana penyiar petrol dak penyiar petrol dak lai mun penyiar dor kali itu tetep no mlasu dak nonor ku menswa na kanyu pho ka poi hadu prapula to kan bi hadu khat lai tengah ka poi ka do tang hapo santayo tementang apa itu kendai pun karena barit tu kendai pulai dai kendai pulai kapan hap tengnyung tengah te ada kapan hap prapo kalau air deh sebukan poin nak nyupu pra nyupu san ong kalau air kan long kebaik kali long kelak penduna kan ni Gila ong ru bawatlah lasya bat pelalot yaki kali baniaj mantasngi nakal yang joki kinangai bot yaki kendon hakaba kesorkar kalabu ni nakane ka jumolong taksi driver sosial ni ai disuruh ya ka serta no ka lek menen ya kubor bangi layo ban kamai 10% ya ba ide bat kata ka 10% ba kamai ni dang yo menek si dang yo di menek si dan kali di bami dan mi hakom jumpai kita ngapat kalong ndet kala blok ha ndet kala blok mah blok nomor liu sing kali belami lut ko surok kemet kelahe di blok di kalau ini serkar kau ingin menginput ke protokol pemahap tengmas passenger pada tengmas sesuai ya di sanitizer hapu kali di ingin haban bot di kendon bak serkar kalai sebenarnya ingin semua pat nak kau kalian ngejongi bak serkar kalah flight 100% bagi ni kamai pangentah sedang bermelek kau ingin deh hau punai berperamai tarik terkebat kena tinggi melam batai hau punai berperang ia istilah 6 bos dia kamai tem stage teo dalam tu kiai part 1 2 3 harin kiai 4 5 6 harin ka decision jong sarkar kala rai ban ai no do odd event dia kani ko odd event kala yai la do ba kut jong panai ba prai man layo banyaya jo odd event dia hawai dei ban kata paru ni tapi yang ni kerkum kamai odd event tapi yang ni yo kamai la lais ni jong lais ni di kidon kitu kidaibar ki badan afli kali layo nya news ni di entah kan habai dei berkata ke kumyai odd event ke kamduna ke blok kemudian habai dei bayai ber odd event sementara pat pelaplat kum de ke sorkar pelaplat kum ni te kamut ke blok kalau kham he ke blok ndak kum meski ningkong ili pui ke blok liberasi si yang dengan maintain amar ka jibon juga kali de ke blok hi ke kham he ha ka ningkong bat si thodiang ade kata hi pa jenmet kum ke por wai office ing tu te kamut ngingi sim jing et bang tu ke por te kamut ke jingkar pat ha kalau ben nak traffic department lara ka traffic department kala ha bakan tem saya ke blok le kemud ni le ki bakamai kemud ni lanong ya sna cucu kan amar kadai bet tang ka traffic department ka bala tam bentem ban le ya ka jing dengan kali kan kadai ka kamram jong ka traffic department te kemud lada ka department hi kan kanya syong perkhat tanya berpenyai langno kan penyai langno kan perlung langno kan mi langno kan ai nun tri langno ban ai kajaka ka kali kan ya one way kalau kata kan ada kum kita ki plan kiba nyarap yang kita taksi kemut ni kita taksi kemut ni labi yang lupa lah mau kata oi ngomong bakal traffic department kam tray oi mentah ka tray ndai la kila cucu ban wat la cucu ban pelai kan dengan kali ha posor kemut kata ili kemut ada jing ku ba yang ni kata hi kajing ong jong ka
sorkar ka pelaj mene ka pelaj yang juga khabar yang bangin habut protokol te jingbut protokol kalau bangin thap baik laingut ta be laingut menchua di mana kan ki puja pat ni layo ban thap sangut na jingbun brio te menta kaya di situ kaya kapasiti ben te kamu abai dai berkata kamu ka sorkar kali pencai yang sehisin min thap kan no te kamu min but kumno ya kata kena bangilu min suk ban but protokol nama nakaliang jongi mentangi thabet la shidin iwesh kemat pengentai dalam pun kali potong ni kemai kaki kapiang kayak kalian ni saya melong lap lagi tadi ni ini do lap mai lah berpia jadi kan nok ini kadang ni dunong ini blok tu kata tu blok ka dunong lima blok sama minggu berbeza betul Selung aja kami jual live trip jual tengah. Kan di tingkat maka jual ke blok. Sama kecil nak ke blok ini pergi ya. Apa sih? Belang Kong ngai kublai. Sarkar bala pelai ya kau event bagi lah ya kamai man kasing. Roshi ketong ni song ben sisngi hieng ni kamai sisngi. Kong hak teo ni kamai betang license. Hak teo license teo. Te ka bajar pa singi mi oblan di belah temta bengi lalan temta kasingi men ba ngi sungu artan ka jing peniak jong sarkar bala pelai ingi ban yo kamai man kasingi ta badang sedang umne te kala bon kali pasenjar kala na pat ki pejba pat mi hok da te sakawai pada ki pasenjar ki bon halti skin ni sudi bangi ladap kali nane ngi yo kitsu belim duna kali nang yat ka ot bat event kabiang bala pelan sejar ki yo bet roadside indo kali sore ki yo jadi kemai te kan pha bet hi song tang haki blok dadam blok te ka pha te sarkar ha parkhan no tang ya ka traffic ken kumno pelai dewan bu ki no entry no ne dewan pelai I one way dewan parkhat ya kata kumba betha sarkar pengi habya jing ta ne kalian ki driver sungi tingin ong bain bandeng mas ban ei ka song hak passenger bar ki nong peniat